Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama My Vlog Ita Collection. Kali ini gua akan jualan dan penagihan ke pelanggan-pelanggan gua. Saksikan terus di My Vlog Ita Collection. Saksikan keseruannya ya. Dah. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Ita Collection gak peduli di mana, hajar. Lihat nih. Sedengin terus. Balik bego. Viral nih, viral. Bego. Pakai baju. Dan mampus nih pelanggan gua, biang-biang orang semua ini. Aduh, cakep pak itu, madok depan. Tadiana sip. Pas itu, pas banget, tinggal satu. Tiap malam di anu mulu kalau ditinggal tuh udah ditinggal kan ditinggal tidur gue semalam tidur. Bagaimana kesan Anda dengan yang punya Ita Collection? Gimana bos? Yang PA yang punya Ita Collection tuh PA. Jarang-jarang ada orang PA hidup. PA laris manis lagi dagangannya. kalau Anda gimana? Iya, orang PA laris manis dagangannya. Satu goyangan habis tuh baju. Amin. Dua goyangan singget semua. Singkat. Astagfirullahaladzim.